Queen Elizabeth ruang chuan Scotland a chua san don ta khan khom chanela kan lo lo ma che tho chan ni chon hulam khan Palace of Holyrood House atangin St Giles Cathedral panin Queen Elizabeth ruang chu muang changin kalpui ania akuang hnunga hian King Charles le au naute Princess Anne Prince Andrew le Prince Edward ten ke in anzui ani anu naw hian zandar sari le minute somli paruk atanga zandar sari le minute somnga paruk thleng minute som chung kha annu Queen Elizabeth kuang sirtina kuang hnung chon zongin ngoi rengin anding kualani hei hi Vigil of the Princess ti ania British lalte loti thin dan ani mizo tong chuan kuang ve nemo kuang ompui tin asoi thei ome video masa kan soi tongin lalnu kuang hi Royal Standard of Scotland akhuni in achunga Imperial State Crown lalukhum ro pui an hung bok ani lalnu thaliam tur hian Scotland mi pui tam tak chu biakin levela nimin tho than nia tangkhan anin tlara tam tak chuan dakar tam tak in line in an nga kani nizan zan khuwa in lalnu kuang muturin mi pui tam tak anin lu chok char char ani hebiakin a hian tlailam dar nga thleng mi pui ten anin thei turin hun ani anga keini in dar kar nga le achan ve in an tlaya an tlailam dar nga chu kan tan chuan zandar som le achan ve ani chu ti chuan Edinburgh Airport panpui ni in tlaida ruka Royal Air Force thlona C-17 Globemaster mangin London khothlang lama Royal Air Force tummun no thot panpui aniang lalnu ruang hi afanu Princess Anne tenu pain anzuyanga zandar sari India hundar som pani le chan vea London thleng tura beisei ani airport konga hian puitam tak lalnu thaliam turin konga anin tlar arin om heti lai hian lalthar program hi atai thlea voin khan King Charles pathum na le Queen Consort kamila te chuan Edinburgh chu asanin Northern Ireland khopui Belfast antloa hei hi lalthar ani anga ati tur masa United Kingdom aram omte tlo chu an tur program ani Hillsborough Castle lalnu sun tu mi puite an mu hnuin lalthar hian Secretary of State for Northern Ireland le Shroi tu dangte an mu anga anu ruang huak man turin London an pan le ang